Momamedi wa Lesedi ke Molelwa re ntse re le ka hodimo thaba disenyi di ne di le pedi se seng ho thwe se ne se le ka letsohong le letona se seng sona se ne se le ka letsohong le letshehadi ba tshwana le nna le wena ba ne ba le teng ba ileng ba fodiswa jwalo ka nna le wena ba ne ba le teng ba ileng ba fepuwa ba fuwa bohobe jwalo ka nna le wena ba ne ba le teng bone bao ba ile ba bua mantsweng a reng hobaneng ha o sa ipholose ba lebetse ba kile ba etswa hantle disenying tsena tse pedi ho na le se seng le sona se kenang ntweng o entse ba bang hantle re pholotse re tlose sefapanong se seng sona se a rabela se re nna le wena re a tseba hobaneng re le mona empa yenwa motho ya mahareng hana sekodi ho yena re utlwisisa mantswe a reng o re hakuwe ke batho le monyatsitse le ipitsa ka lebitso la hae empa le hole le yena ya ba hweletsa ka mora moo o re o tlo nkgopole ha o kena paradieseng ngwaneso ya rateha o dutse ka hara ho lelapa molekane o entse tennis ball ntumelle ke re wena maemong ona ao e ya sefapanong ho eletsa ntate o nkgopole ha o kena paradieseng ngwaneso wa tseba o tseba sebe sa hao o tseba o bolaile mang o tseba o isitse mang tronkong o tseba o lweile mang sebe sa hao wa se tseba empa fuwa an opportunity ya hore le wena hopole hore morena ke a tseba ke tseba sebe saka o ko nkgopole ha o kena paradieseng ha ke tsebe o ikanne ka mang ha ke tsebe o lakaletsa malefu ha ke tsebe o sentse ngwana wa mang ha ke tsebe se o se tsebang ha ke tsebe o aparetseng seaparo se o se apereng ha ke tsebe mosebetsi wa hao wa seaparo seo ha ke tsebe hobaneng le baruti ha ke tsebe dithuto tsa lona empa ke sefapanong ntate a ko nkgopole ha o kena paradieseng Jesu wa ka yeo ke mo sebeletsang ha re bekeng e tlang ha re hosane ha re lemong se tlang o re kasheko lena ke tla ba le wena. That is an assurance. Hana taba le sebe sa hao kereke setjhaba sa Afrika Borwa ya kula Afrika Borwa ya kula ditaba ke tse reng Jesu ona re mo tshintshile re mo etsisa dintho tse batlwang ke rona ha re bua ka yena ha tshwane le Jesu wa Engie le yena o re Jesu wa ka ha se wa wese le yena o re Jesu wa ka ha se wa apostola he ngwaneso gutla Jesu ke yena o re jale ke tla ba le wena ha ke kena paradieseng ha re khutleleng ho Jesu wa tseba wena sebe sa hao wa se tseba ha bina haleluya wena ntse re amen empa ha o matle wa tseba o tseba sebe sa hao o sentse mosebetsi wa mang wena o tseba sebe sa hao se senye se re
rona re a tseba se re beile mona ke ka ho se bua mantjareng nkgopole ka sheno ho wena ho tlo iketsa moikaketse lefatsheng la bontata rona empa bana ba batho ba ya shwa ka lebaka la hao bana ba batho ba apere ditsietse ka baka la hao ha ke tsebe ke lebitso la ngwana mang kapa ke lebitso la mang le katetsweng sebakeng se itseng tlo ke o kgutlise tlo o Jesu tlo mo bolelle ngwaneso a tlo nkgopole ha qeta o gopola Jesu wa ka ha qetile ngwaneso o tlisa phunyeletso ya bophelo ba hao sera sa hao o tlo bina sefela se setjha dira ke di sheba mahlong ke tsheya ditsietsi ke apere lerato ka matsatsi ohle lebaka ke leveng o sikilwe ke Jesu khale o iphethetsa khale o explaina ntate o nkgopole ha o kena paradise modimo a ka lo le hlolofatsa ka Kriste morena amen.